Hey kolek macam campus ni hina goda kia gana lolo tika karu benda setela sabareta bolla ahinsaka yuge tatu tyapwe kumatanda tofe oya pake wade nabatine kabadada Hey nabatine kabadada pasle monno tika ado campus ekte tari talu wada bane hita hasa unisa palu dulu ahinsaka gola elundune tika mika lalu abadane hika kanda ballo tika kado wata vela banda suwa chari tande jive mona kambitu hadan nun nak topi banda suwe ahinsaka kolleke jive ado ditta damma vedaniya karmaya passengedi ekanera banda senda yone arahanda vela penna dema viyanta kedinada didiyen sewanak labenne Sota atin dala wala gahay mega sati dekka kim pasu wata ganaba vega lado ek tani kara topi katane da atalado niruwati topi chanda yone tahabal rate nitiya penu mata maruwe ahinsaka kollo kello ekagane haniwe bata tantre ganna uddatiyan siruwe lanjawe akobi otopita ape ek khaniwe අවසාන සිසු මරණය බවට පත් කිරීම බලධාරීන්ගේ වගකීමක් නොවන්නේද